rat, nećemo rat, nećemo rat. Hoćemo mir, hoćemo mir. Nećemo rat, nećemo rat, nećemo rat. Hoćemo mir, hoćemo mir. Narode, narode, okupili smo se ovdje da izrazimo svoje nezadovoljstvo. Mi, koji smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda, vidimo kako se urušava to bratstvo i jedinstvo. Vidimo planove velikih kako žele da pojedu male. Pogledajmo, narode, san na nezavisnosti i samostalnosti ostvario je se i u drugim socijalističkim zemljama, Čehoslovačkoj i u našim bratskim državama Hrvatskoj i Sloveniji. Mi nećemo ostati u krnjoj Jugoslaviji, mi se nećemo pokoriti, mi nismo sužnjevi. I nećemo! Narode, jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu svih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Jesmo! Hoćemo samostalnost, hoćemo nezavisnost, mir! Nećemo rat, nećemo rat, nećemo rat! Šta ovi ljudi rade ovdje? Kako šta rade? Protestuju. Protestujete, čuj, a zašto? Hoćete nezavisnost, jeli? Mislite da će to tek tako lako proći? Znate li da nećete moći da se odbranite ako bude rata ovdje? Nećemo rat, nećemo rat, nećemo rat! Ovo je naša zemlja, zemlja tisućljetna, zemlja koja je pretrpjela razne vladavine, a nikada nije bila samostalna. To je naše pravo. Ne zanimaju nas vaši ratovi, vaše prepirke. Ne dirajte našu državu. Mi ćemo se braniti ako bude rata ovdje, a nećemo dozvoliti da bilo ko uništava našu prelijepu zemlju, kvari naše srčane i hrabre ljude. Vaše načrtanje ostavite u svojoj mašti, a mi nećemo dozvoliti da nam ukidate naša prava. Ko ste da nam imate pravo to zabranjivati? Mi robovi vaši biti nećemo. Vi i vaša prava, pokošćemo mi vaš ponos za tili čas. Predajte se. Ako nećete milom, predat ćete se silom. Nikad se nećemo predati. Nikad. Mi želimo mir. Mir i ljubav. Dobro večer. Nije ozvančen, nije objavljen i vodi se za sada na ograničenim teritorijama i specijalnim metodama, ali možemo slobodno reći, ovo je već rat. Rat protiv nedužnih, rat protiv vaše djece i rat protiv svih vas. Ne ubijamo se međusobno bijelni, ubijaju sve nas. Ulične borbe, paljevine, to je današnja slika naše zemlje. Nemojte slušati glasine, ne vjerujte ničemu što ne vidite, čuvajte mir i nemojte pristati na rat. Zlotvori, ubice naše djece, gdje će vam duša? Ima li kraja ovom paklu ovdje? Ima li? Kome su kriva djeca? Šta je ovo? Rat, gospođo, rat. Rat je svemu krivac. Molimo Boga da ovo ubijanje samo jednog dana prestane. Što tu radiš, sine? Sanjam, majko, kako pjevam, a ti me pitaš u mom snu što to činiš, sinko. O čemu u snu pjevaš, sine? Pjevam, majko, kako sam imao kuću, a sada nemam kuće. O tome pjevam, majko. Kako sam, majko, imao glas i jezik svoj imao, a sada ni glasa, ni jezika nemam. Glasom kojega nemam, u jeziku koga nemam, o kući koju nemam, ja pjevam moju pjesmu, majko. Rat je i ništa se ne događa. U grad idem da nam donesem vode. Znam tvoj miris oduvijek, a opet mi nisi nikad bila bliže.
U hladna jutra nekada se greškom u žurbi oblačila moje košulje. Za 10 godina nismo bili skupa, koliko za ovih 5 mjeseci. Sad si u mome džemperu po cijeli dan. Veseli me i rastužuje istovremeno tvoje radovanje paketićima humanitarne pomoći. Pitam se, gdje nalaziš kafu za svaku Božju večer? Nijednog stakla na našim prozorima nema. I sobe se kasnije muhe ne daju istjerati. Hajde da sjednemo, sad će vijest. Tišina da čujemo. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Dnevnik. Danas, 14.12.1995. godine, u Parizu svečano je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Sporazum su potpisali Franjo Tuđman, Slobodan Milošević i Alija Izetbegović, predsjednici triju država nastalih iz Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je prekinuli najsvirepije sukobe koji se desili u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Svečanom potpisivanju sporazuma prisustvovali su Richard Holbrooke, glavni američki pregovarač, i general Wesley Clark. Sastav ovog sporazuma sačinjavat će i Ustav na čijim će temeljima funkcionisati današnja Bosna i Hercegovina. Njime će biti zajamčena prava i sloboda triju konstitutivnih naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka, a Bosna i Hercegovina bit će podijeljena na 2 entiteta, Federaciju i Republiku Srpsku te Brčko distrikt. Najveća vrijednost ovog dokumenta jeste da je potpisivanjem ovog sporazuma konačno prestao rat. Ljudi moji, prestao je rat. Nevjerovatno. Počela agresija, a prestao rat. Ma ja ne vjerujem. Ne izlazim ja iz kuće. Nikome ja više ništa ne vjerujem. Može ponovo zapucat. Mir konačno.